Emocije dolaze da nam pošalju neku poruku, da sednu sa nama, bukvalno zamislite kako kucaju i stoje vam na vratima i kažu ok, ja sam došao da pričam sa tobom, da vidimo gde smo, kako smo, šta nam treba, zašto nam to treba, koliko nam treba, za kad nam treba, da li mi to možemo, ako ne možemo sada, kada može. Znači ništa, razgovor običan, pošto mi s emocijama nismo baš nešto ok, mi kažemo, znate šta, da ste se okrenuli, pokupili, okrenuli i otišli, jer ja nemam vremena sad za vas, niti želim sa vama da pričam, ja smatram da ste problem, a osjećanja iza vrata su tužna. Radimo, ne prestajemo sa radom, a i zašto bi. Sa vama danas želim da podelim BBC Learning English, The Benefits of Boredom Text. Za kraj, mislim da sam snimila sigurno 4 videa i radili smo reči i gramatiku i fraze kroz tekst. Ja sam uživala praveći videe. Nadam se da ste vi pokupili šta, ne samo iz engleskog, to je što se tiče engleskog jezika, već i nove perspektive gledanja na dosadu i šta je dosada i koliko ona zapravo može da nam pruži dosta lepih stvari. Tako da, hajmo još jednom da pređemo kroz to što smo radili. Znači, ovde mi imamo Neil and Sam. Let me zoom in. Okay. Neil and Sam. To su nam two characters we have. Neil and Sam. This is 6-Minute English from BBC Learning English. Podcast or radio. Oni ovde pričaju o prednostima dosade. So let's begin. Neil says, hello, this is 6-Minute English from BBC Learning English. I am Neil. Sam, and I'm Sam. How has your week been, Sam? How has your week been, Sam? Ovo je interesantno. Vreme, mislim zašto su ga ovako upotrebili. How has your week been, Sam? Naravno, ovo je present perfect. That's right. Da li ovo znači da se nedelja završila? To je moje prvo pitanje za vas. Kada biste neko pitali, hey, how has your week been? Da li to znači da ga pitate za prošlu nedelju ili ga pitate za ovu sada? Neki su rekli za ovu sada i to je tačan odgovor. Ovo znači da ova nedelja dalje traje. Znači možda je četvrtak kada su oni seli, nedelja je krenula u ponedeljak, sada je već četvrtak, imamo još do kraja nedelje i mi smo i dalje u present perfect vremenu. Ništa se još uvijek nije završilo. Da je Neil hteo da pita Sama kako mu je bila prošla nedelja, da je to hteo da ga pita, naravno upotrebio bi past simple i rekao bi how did your week go? Or how was your last week, Sam? Kako ti je prošla nedelja prošla? Ili how was your last week, Sam? Kako ti je bila prošla nedelja? To zavisi od našeg stila, kako formulišemo pitanje. To ćemo i dobiti.
Znači ovo je past. Simple. Alright, so njega interesuje kako njegova nedelja traje. Kakva mu je ova nedelja. Ali ona i dalje traje. Da, krenulo je u ponedeljak, danas je četvrtak, još uvijek se nije završila. To je sve poenta present perfecta. I Sam kaže, pa znaš kako, quiet. It has been quiet. Tiha, mirna. So a week can be or go quiet. Very quiet. Meaning, ništa se posebno nije desilo. Kaže, ništa nije posebno uradio, niti bilo gde bio. I haven't done much. I haven't been anywhere. So it's been quiet and boring. It has been quiet and boring. Znači, ova nedelja mu je prošla, to jest prolazi, tako, nekako, skoro nikako. I Neil kaže, hey man, I know that feeling. Meni je taj tvoj osjećaj apsolutno poznat. Kad se ništa uzbudljivo ne dešava, sve to jednostavno vodi ka dosadi. Lead. It's leading to boredom. Vidjet ćete ako pogledate, i ako ste pogledali one vide. To lead to somewhere, someone, something. Znači voditi ka nečemu. Okay? U ovom slučaju sve što je ovo Sam ispričao, da nije nigde bio, ništa nije radio, pa sad to vodi ka jednoj reči, to je boredom, dosada. I on to objašnjava kao jedno stanje gde čovjek osjeća vrlo malo entuzijazma i neke uzbuđenosti, little excitement and enthusiasm, little, ovdje stoji zato što su excitement and enthusiasm imenice koje se ne broje, jel? Zato vam stoji ovo little. I kaže da to uglavnom zato što nemamo šta da radimo. We have nothing to do. We have nothing to do. Mi nemamo šta da radimo ili there is nothing to do. Nema puno toga da se radi. There is nothing. Što ja sad smatram da nije baš tačno. Mislim, možemo da mislimo kao da nemamo šta da radimo i da nam je dosadno i da nam ništa ne pada na pamet. U stvari, zaista imamo dosta stvari da radimo za nas sami, jel? Toliko ima novih hobija koji čekaju na nas, toliko ima stvari koje ne znamo, a možemo da naučimo, toliko knjiga nepročitanih. Samo sedenje u nekom parku na trasi i gledanju nebo je nešto fascinantno što možemo da radimo. Tako da, zato kažete do sada samo obično stanje uma. Nije realna. To nije naša realnost. Mi smo multidimenzionalna bića. Smatram da smo svi. Samo neki treba da dospeju do tog otkrića. Tako idemo dalje. Ali Sam kaže, Neil kaže, but Sam, this is good news. Good news. Some good news. Verovali ili ne, boredom can be good for us. Dosada može biti dobra po nas. Za nas. Boredom can be what? Well, good. And not bad, but good.
Sam je naravno zainteresovan. Sam is curious. Curious. Znatiželjan. To hear more about this topic. So he says, tell me more. Reci mi još nešto više o tome. Tell me more. Neil sada postavljamo neko pitanje, postoji neki čovjek koji je the most boring man in Britain. Najdosadniji čovjek u Velikoj Britaniji. I sad tu prolazi kroz par nekih pitanja. I Sam nakon toga kaže, wow čovječe, zvuče užasno dosadno, smrtonosno, užasno, ubijajući u pojam. Deadly boring. Deadly nam ovdje kao prilog opisuje. Boring. Yeah, boring. It was deadly. How boring is it? Deadly boring. Dobro. Kaže, okay, I will give you the answer at the end of the program. Na samom kraju ću ti dati odgovor, daću ti. Will give you. Future tense. I will give. Ako se sjećate, rekli smo da sam will ponašam kao can, should, may, might. Modalni glagoli. Pa nakon njih uvek ide glagol bez infinitiva i nije u continuous formi. Znači imamo I will give you an answer, I can give you an answer, I should give you an answer, I might give you an answer, I may give you an answer. Znači nema. Zato se zove bare infinitive, bukvalno kao go infinitive. To znači nema to. Forget about the to. I nikako nije u continuous formi. Okay? Sljedeći primjer, dokaz je we might die. No, we might to die. We might dying. No. We might die of boredom following these or those hobbies. Okay. To die of boredom, kao fraze, umreti od dosade. Okay? Ja mogu da vam kažem, let's do something, please. I think I'm dying of boredom. Or I think I'll die of boredom. Let's do something. Okay. Kaže, boredom depends on your state of mind. Evo ga. Dosada zavisi od vašeg stanja uma. To depend on, zavisiti. To depend on. Okay? What do you depend on in your life? Okay? Primer, I depend on my mother to give me money for food. Ja zavisim od svoje mame da mi daje na mesečnom nivou novac za hranu. I depend on my mom. Zavisim od nje. Što mi kažemo zavisim od nje, oni kažu to depend on. All right. Eto, kaže, some of us might find something boring, while others might find it fascinating. Da. All right. Neil kaže true. Yes, we all agree. Slažemo se svi. Kaže, having nothing to do or doing the same task again and again. Again and again je fraza koju vi hoćete da iskažete da se nešto dešava, ponavlja stalno, često. Again and again. Again and again. Again. Oh my God. Again and again. Can certainly be demotivating.
Da, ovo zaista može da bude nešto što je za nas demotivišuće. Jel se tako kaže? Ok. Bukvalno ovo kad nemamo šta da radimo, having nothing to do, ili kad radimo neki task, neki zadatak, task, again and again. It can be demotivating, demotivišuće. Ali kaže, evo, according to Sandy Mann, ona, mislim da je ona, da, ona je psychology lecturer, profesor psihologije, i kaže, prema njenim nekim rečima, stavovima, mišljenjima, according to her, being bored doesn't have to be boring. I ovo je ono što je jako interesantno. Being bored doesn't have to be boring. To što je nama dosadno doesn't have to be, ne mora nužno da znači da je samo to malo je komplikovano prevesti. Da je to samo po sebi dosadno. Mi malo sad ne razlikujemo, ali oni razlikuju to be bored i to be boring. To be bored, ja mogu da kažem that I am bored now. Trenutno mi je dosadno. Nešto što radim, nešto što mi neko priča, mene čini da se ja osjećam, to jest da budem u tom stanju dosade. I am bored. You know? Ali ako kažem I'm boring, ja pričam time da sam ja dosadna kao biće, kao osoba. Jako sam dosadna. To be bored je kada je meni dosadno. Iz nekog razloga. Nešto mi je tu dosadno. Jer je možda ta osoba koja sa mnom priča a boring person. Ok, to su te razlike. So Sandy says that everyone thinks that being bored is so negative. Svi misle da to stanje dosade u kojem se mi nekad nalazimo, ne kažem često, je toliko negativno, so negative, ali ona kaže that there's a real upside to it. There is an upside to it. Upside, downside. Mislim, ovo pričam vam za up kao indikacija za kretanje na gore i down indikacija za kretanje na dole. Upside and downside. Upside je ovdje ipak postoji neki benefit, neka prednost, an upside, što bi značilo da je downside suprotno od, of course, upside. Ona smatra da we become more creative when we are bored. Postajemo kreativniji kada nam je dosadno. We become more creative. Kako? Pa time što we allow our mind to wander. Mi dopuštamo našim mozgovima da lutaju. Naravno to znači bez pravca, jel? To wander. Ne znam gde sam krenuo, nije mi ni bitno gde sam krenuo i to je okej. I u tom stanju mi zapravo postajemo kreativni. U tom stanju mi zapravo dobijamo nove ideje. Zvuči kontradiktorno.
Ali tako je. Meni, što je lično interesantno na psihološkom nivou, nekom filozofskom, je ovaj glagol allow, to allow, mi dopuštamo. Znači, ovdje se radi o tome da li mi dopuštamo nama samima da uđemo u to stanje ili ne. Što znači that we have the power. Jel? A kad uđemo u stanje dosade i kad ga tretiramo loše, kao nešto loše po nas, mi želimo da što pre izađemo iz tog stanja i onda uglavnom kreću ne baš tako neke lepe stvari. Jel? Ali ako dopustimo da uđemo u stanje dosade, da budemo u tom prostoru gde je sve tako dosadno, gde je sve tako boring, onda smo nežniji prema sebi, da kažem u smislu da nam je mozak otvoreniji, opušteniji smo, ok je biti, da ne nastavljam dalje, ok je biti. I onda kad smo ok da tako budemo, mi smo u usluzi nama samima, to jest na usluzi nama samima. And then beautiful things happen. But first, we must allow ourselves to be bored and not be afraid. A ne da budemo uplašeni. To be afraid or to be scared. Ona kaže, I fear that by swiping and scrolling, by swiping and scrolling our boredom away, that we're losing that creativity because we've got so much to entertain us. But it seems that the more we have to entertain us, the more bored we seem to be. Wow. This is amazing. She's very right. Ona kaže da se plaši time što we swipe and scroll our boredom away. Goodbye boredom. We want to get rid of boredom. Mi želimo da se otarasimo, to get rid of boredom. Kako? By scrolling and swiping again and again. Remember? Again and again. I ona kaže da s time se ona plaši da mi gubimo našu kreativnost. We lose our creativity. Zato što imamo toliko stvari oko nas koje nas zabavljaju. Jel? Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, nove informacije, konstantno, again and again and again and again, fresh, new information. To nas zabavlja. Samo da ne budemo ovdje gde smo. Samo da ne budemo prisutni sa nama samima. Sve ćemo da uradimo. I zato ona kaže, the more we the more što više nešto radimo, to nešto drugo se dešava. The more. Konstrukcija. The more fruit I eat, the more weight I lose. Što više voće jedem, utoliko više trošim kilograma. Ona kaže the more we have
to entertain us, the more bored we seem to be. Što više imamo toga da nas zabavlja, izgleda, it seems, izgleda da smo time, da nam je još gore, još dosadnije. Opet zvuči kontradiktorno, ali i živimo u takvom svetu. I ona kaže, but listen, there is a reason for that. Ok, postoji razlog za sve ovo. There is a reason for that. Okay, what is that reason? What is it? Kaže, we get addicted to stimulation and novelty. Znači, mi postajemo zavisni od stimulacije i novelty, uvek nešto što je novo. Eto, kažem, baš to kad mi scrollujemo, swipujemo, to su nove informacije, fresh, new information. To je novelty. Kada je nešto novo, nešto što nije viđeno, jel? Tako da, ok, oni ovde posle dalje pričaju da, ok, there is an upside to boredom. Jer to znači da postoji a positive side to a bad situation, da postoji pozitivna strana nekih loših situacija. Onda Sam nastavlja da bukvalno ponavlja, što je skroz u redu i treba ponavljati ove stvari na drugačije načine, da mi skontamo kako se možemo drugačije da se izrazimo na engleskom. Evo, on kaže, kada mi dopustimo našem mozgu da on odluta i da se ne bavi ničim, we can think freely, samim tim, we can solve problems, maybe. Tako da, evo, kaže, it gives us stimulation, daje nam stimulaciju, it activates or enriches the mind. Samo, znači, to scrollovanje i sama ta naša potražnja za nečim što će nas da zabavi, nam daje tu stimulaciju koja je nama preko potrebna i kaže da samim tim naš mozak se aktivira i postaje bogatiji. To enrich the mind with knowledge, na primjer. Obogatiti mozak znanjem ili to enrich your language learning with new vocabulary. Da obogatite učenje jezika novim rečima. To enrich je obogatiti, ali na ovu drugu stranu. I kaže, it gives us something new, something unusual, nešto što nam je čudno, ali u smislu nikad pre viđeno, jel? And different to look at. I to je ono što mi zovemo novelty. Nešto novo, nešto čudno, nešto što nismo do sad videli. Ok, ja se slažem i ja mislim da je u biti čoveka da mi tražimo stimulaciju, da mi tražimo uvek neku svežinu, neke nove informacije. To nam je, kažem, smatram u biti. Ono što ja takođe mislim jeste da su ovo pogrešni načini da dođemo do te prirodne stimulacije i novelty, ali iskoristimo na engleskom. So we must dig deep. Moramo da kopamo još dublje. We must dig deep. Zašto? Well, to find out. Da bismo otkrili. To find out why we do things we do. Why we do things we do.
zašto radimo stvari koje radimo. Let me go. Okay. Yes. Ovdje mi je interesantno jer kaže Sam, I'm sure many of us look at something. Look at the phone. Look at the notebook. To look at something. When we are in a queue, or sitting on a bus, just to prevent being bored. But it seems we should just sit and think. Da. Kaže, Sam je siguran da mnogi od nas dok čekamo u redu ili dok smo u redu, to be in a queue, ili dok sedimo u busu, to sit on a bus, ali nemojte da zamišljate bukvalno na busu, što mi kažemo unutra, oni misle on. Okay. Samo da zaustavimo, sprečimo, to prevent. Hey, no. Šta da zaustavimo? Šta da sprečimo? Pa osjećaj dosade, jel? I kaže, izgleda, čini se, it seems, da bi trebalo samo da tako sedimo i nešto tako razmišljamo. Šta god. Da budemo tu, da budemo u našem okruženju, da obratimo pažnju na neke stvari, da budemo van glave, jel? To relax. I tako da, evo imamo nekog autora i podcastera, Manoush Zomoridi. On čovjek kaže, bože, mislim, svakako ko bi od nas ikada želeo da mu bude dosadno, jel? Kaže kako je to užasna senzacija. What an awful sensation that is, being bored. Who wants that? I ovo sam u posljednjem videu radila. Pijte vodu. I gde smo ono beže stali? Da. Ovo je samo bio podsjetnik da popijemo svi malo vode. Kaže, you don't immediately get to roses and chirping birds and amazing creative thinking. Ovo get to roses and chirping birds znači ono što mi koristimo za, pa nije sve tako sjajno i bajno, jel? Nije uvek sve roses and chirping birds. To je njihova fraza za ovo što mi kažemo. Manoush, the author and podcaster, kaže da postoji taj neki period koji je uncomfortable, neprijatan, kroz koji mi moramo da prođemo, to pass through, i u tom trenutku izviru uncomfortable situations, uncomfortable feelings, i on kaže zato mi imamo tu negativnu konotaciju oko reči boredom. That's why boredom has a negative connotation, unfortunately. Ali kaže, when we stick with it, u prevodu, when we don't give up, good stuff come. Dobre stvari dođe. Good stuff come. Što još rekao? Amazing creative thinking happens. Yes. Just when we stick with it and when we don't give up, good stuff come. U svakom slučaju da ljudi daju negativne konotacije, imaju neke ne baš tako lepe konotacije vezane za neke reči, jednostavno budi neka osjećanja,
tako i nama reč dosada budi to osjećanje i tu užasnu senzaciju, kako on kaže, an awful sensation. Ja mislim da ne mora baš uvek da bude tako, ne bi li trebalo, verovatno, ali dešava se, to je ono što svi mi moramo da rešimo i da pogledamo malo dublje u sve to. Emocije dolaze da nam pošalju neku poruku, da sednu sa nama, bukvalno zamislite kako kucaju i stoje vam na vratima i kažu ja sam došao da pričam sa tobom, da vidimo gde smo, kako smo, šta smo, šta nam treba, zašto nam to treba, koliko nam treba, za kad nam treba, da li mi to možemo, ako ne možemo sada, kada može. Znači ništa, razgovor običan, pošto mi s emocijama nismo baš nešto mi kažemo, znate šta, da ste se okrenuli, pokupili, okrenuli i otišli, jer ja nemam vremena sad za vas, niti želim sa vama da pričam, ja smatram da ste vi problem, a osjećanja iza vrata su tužna, jer nisu tu da nas povrede. Oni sami kažu, ali to nije naša namera. Naša namera je sve ovo što sam sad rekla. Zašto imaš takvu percepciju? Odakle ta perspektiva? Čemu? Ta osjećanja odu, pokupe se i odu. Ali onda prođu nedelje, dani, ne znam, godine, šta god, i ide nam njih 100 ti je sad na vratima, lupa, sad je problem, sad je zaista problem. Ovo kad su dolazili jedno ili po dvoje, po troje u nekom razmaku u toku dana ili u toku to nije bio problem. Mi smo mislili da je problem. A sada kad njih 100 na vratima, sada je problem. A opet dolaze sa istom namerom. Hello! U problemu smo svi. Sad ni njima nije dobro. Jel? Zato što i njih niko nije zaseo, poslušao, skuvao im kafu i rekao izvoli šta treba. Zašto si tu? Čekaj, kogod da dođe na vrata vaša, nešto želi. Jel? Šta god. Da li je to zagrljaj, da li je to šolja ulja, šta god da je. Nešto od vas želi. Eto tako je to osjećanje. Nešto od vas želi, ali nemaju nikakvu skrivenu agendu, the hidden agenda behind their knocking on your door. No. They're here to sit with you and help you. Go through bad stuff. They're here to work with you, to go through, to pass through the bad stuff in your life. Zato se meni sviđa ova lekcija, ne samo zbog engleskog, već i zbog ove filozofije i psihologije. Ovo je vokabular koji imamo na kraju. Naučili smo reči poput boredom, to die of boredom, kada nešto ima an upside to it, znači da je prednost. Imamo stimulacija. We people need stimulation because it activates us. Novelty, we seek novelty. Stalno smo potražni, samo tražimo novelty, new stuff, new fresh stuff. I na kraju connotation, konotacija. When we give bad and negative connotations to certain words. I ne samo da smo naučili ove reči, naravno, zamislite da sam ja sad došla i vama dala ovako. Evo, reči, za danas nove reči. Boredom, upside, stimulation, novelty, connotation. Evo vam jedna rečenica i
Doviđence. Ne. Mi smo prošli kroz ceo tekst. Mi imamo kontekst. Ako se zaista udubite, ja ću vam ostaviti ovu verziju u PDF-u. Naći ćete u nekom drugom videu vezano za ovu temu. Ako zaista se udubite i ako zaista sedete sa sobom, pa sami sa sobom pričate na glas, čitate rečenice, pa nešto se pravite kod da ste na nekom intervju, nekom talk show, pa sad pričate. Slobodno ponavljate to što čitate. Ne morate vi ništa nova da smišljate. Ne, nikako. Ne, ponavljate, na primjer, Hello, this is 6 Minute English from BBC Learning English. I'm Neil. And I am Sam. How has your week been, Sam? Imate čak i audio. Ljudi su napravili audio da slušate. Da stopirate. How has your week been? How has your week been, Sam? I tako, ili pričate o dosadi. Šta je dosada? Pa iskoristite umreti od dosade, pa iskoristite stimulaciju, pa iskoristite senzaciju, pa da se sada može reći an awful sensation, pa idite kopajte po netu šta sve još ima tu odvratnu senzaciju, tešku senzaciju, pa spojite, pa pokapirajte. Pa nađite nekog, da vas odsluša, pa ispričajte kako ste iskapirali šta je boredom, šta je rekla onaj psiholog, ko je to uncomfortable period, pa iskoristite to pass through that period, pa skontite, znači pass through nije zaista, mislim, ne mora da znači da je samo zaista proći kroz nešto, kroz neki obruč, nego i u tom mentalnom nekom delu. I tako vi sa sobom radite. Ok? Ono što mi uvek možemo da uradimo jeste da napravimo neku grupicu, da se nađemo, ovako neku temu i da zajedno radimo, časkamo, diskutujemo, učimo i u tom trenutku vi konačno imate sa nekim da popričate o tome, da iskoristite te reči i super za sve nas na kraju dana. To je to, ljudi. Vidimo se u nekom sljedećem videu sa nekom novom lekcijom.